Umurukiko rwabona habwa sako ya Bugonji orubiro mutabona kanso ya Bugonji mu district ya Shema Professor Ephraim Kamuntu asimira abantu abarukubika sente umusakweji bankeji icyagiresire kuba banka ya mani norebe sente z'umutima niyana gushome bankeji mudaragitiro there is no where I work shandire billion 3 ziyaho ngo zire kuzeguza nyendaga kakutora murisha ko kubasima ahabwa services zundi kuko yanagamba ndio mumba tungire big service ya road miliyoni 3 ko yongerayo njya mbukaha tunagire cyaho naho atutuza fomu njiza bampasente ngenda za gukora Chairman wa board tumusime Ronald ayorekera ko bariyo no batunguka kandi ababazi b'ebitabo borekere ngo Bugonji sako ebitabo byabo biri aha Musitari net interest income nange tasya yomaka ogwenkumibiri arenena tukakora biliyoni emwe miliyoni 3.2 emitwaro 5.8 so ibyo byari twamazire kubireba twareba nebigwatagana kandi umushara mwiri twashara mu nebihereza amazima na no buringaniza okubanka yayo ikozire omwaka Professor Kamuntu ayongire yashaba abantu kubika kimwe cya kabiri cye sente zibarukora baba nibenda kubinga obworo watunge sente zona utakaziri onyo kimwe cya kabiri kibiki while living within 50% of your earnings toruba more business loan in school fees in emergency na medical in agriculture so nezindi nyingi mwija sako urukugenda urkwenda ron wena na sako atubwohereza ubwira aba baterze nakarura kebembirwe mukuru w'ebyobushubuzi mwine Kafurembe bitbode bireroho egarukire yasinga habwo koraje Anthony Chairperson Mr. Sumsini Ronald Ime nuwe yarabimwenga so ni sababu ajaha abakutana bagati ya pastor winde mbona yiguterere mwe bari mnonga okuturuna kwanyu yes tukoze wonga ni challenge ya uzungu bakwenda challenge emyaka ejena twine kugira ikitwayoreka ikitwayongera ayo tukozere Jama teta mingi yakateta msaza saboziti icyo nani mwese ungimwe ni basima sobe ya Roma teta mingi yumura aroko ka kifrakti arobango Uganda hadi kimu kabukonje mu potential ya supervision ya Bank of Uganda ubwa hato Bugonji sako ino bugiga bwa biliyoni 0.8 gasha kwa Sheikh Abdulatif